Sautuk mau ko Rusia, yet ngoi bil portor, pagchailen bil pausala, sabal machail kaskule na Bible study me bit Kapakap, penan kitchen so mawang Kapakap o awiyo to koros me pantauda, ichaper. Kalangan ng komisyo akot kaun labalab ni maran kaun Jesus. Sapato to bang ko promise to go to Lord san ki kapen. Sa kalangan kiyang komunan marain ng ranwat hom katin yeyang kit. Sanger ni may sango lelo to klakwo to Lord. Songgang koros me sebil wiyalar nan marain ng ranwat. Aramasakan me sebil chuang, aramasakan me sebil Kapakap kiyo kot. Main kot hananakan me pingko mo katin sapanger. O bil me bil koko to kan sa wiyakam kamelele to o kot. Kamukatin masani, niat pangin pakisen kamelele. O Lord, niat pang kamelele, se alir pasabang pa o kot. Ikalangan kiyang komoy, kamukatin kakayar kita tananat poson. Kamukatin makaong kit, wasakan mesestrukin kamelele ya. Puwagi niya sutra poson re, sa sutra kakabara ni komoyta. Ikapakap kiyang komoy Lord, ay panini korusya, tonay way, tonay kausan, korusya kit men peonpe. Naniraben samba, main kaun Jesus nito nat kilang irailakan maging tune-in ng broadcast and Bible study. Metodo sang mainland, metodo sang Micronesia, metodo sang Tagache kanokot. Makamita makatin mga yaw sa Ramimia. Hong Kong, the Kuwait, the Italy, the Japan, wasak korosolo, karayang membumbimi misili naniraben samba. Niyat kilang o Lord God, nan tipson the dog makamkatin muitaw sa miyata taong kiyo ko. Kalangan kiyang kamo maor korusya. Kalangan kiyang kamo sabol mo mukasandi kami lele me kamoy makatin miyata dog pangpangan nan nganat sempurta porta babat masa-masa no ko tintunam katin masani. Amu bangkat sto ban rasang liprapmen so tumeban wewe kiklako awa. Iyat pugok lang sayanakan watak sabol mo masa rong kapitian ngen saraw yo kokon nan nganat tuon mokmokitin anso. Ikapakap kiyang kamakam katin so say kito Lord Israel kan me pilkinuya pepe kasal kam katin so say Israel nagagiyang Israel o Lord so poson gisigisagan Israel poson o Lord parang kak poson Israel kan o Lord me piluya pinipinanga tra o kat nan sangan ka school kan merabil changa-chang iya me changa-chang likin sapul mo masa ni kapakap kiyang kamakam katin manamanen court manamanen masa non within a way sangan wewe sutra pungkan me sekenan ke mo yo court ipagre mo kami katin kay puye ti morka kay puye ti anan kap kay puye ti mekoros kap reto god kamelele me sapol mo masani wewe nom katin masani on Peter o Lord and kap mag back issue time kiyang 70 o Lord pwede kom katin kasalayang kichan so koros me sa gunggoto momoy kom katin mag kom katin manokela ikapakap kiyang kom kami so say kitsen ka kay ma ay mang ko tong komo ay malukuryang komo kay dentro ng klongkan makasantin kapakapan wiya laki sana at maor ni tuwan at watager ng pukan wiya tuwan iraila ko makamkachin ka skuli o iraila ko mabilkoner sapul mo mitato ko pinutial o ni tuwan makamkachin yeya so mele long rail ikapakap kiyang komo ikamelele me ite song o makamkachin repeat na nat maor ng tiwa to god ikapakap kiyang komo makamkachin raise up Turunaramas meban men kapakap putrang kan serping kan wala kan liya kan melel nan wing pon pe yo god sen ka kosa na miya manamanen katugayang kit kamu yo Lord through prayer kalangan kiyang kamu pompong at kamu katong ko pray ralakan metodar ralakan mebilban patang kit stable wrong clip what more ngel saraw kamu at son sawas at son kawait kamat panan nganet ipakiyang kamu yung katanan noin kamu yung katan kasaraw ila more koros kamu yung katan kapayata more koros kamu yung katan kamaw yasan sumaw more korusya me somaw magigilang tong niya i-release manamanen kod i-release manamanen nga mo sarawi i-pray ki karyalay ke mela masan somaw ng paluwaran ni marang count Jesus kalanganen kami tong kami at time kam gatan masan to kam gatan kawasak sapon mamamasan uyayang kit semperan ki sen yogi sen ngong ki yogot dito wanam gatan kupur ki amanaman kit sa kaproyang kami at kapeng kasaba kalangan ng kami count Jesus Nguyat kaunat sang gomor. Amen. 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 Kalanganan ko promail. Amay katin puliki di sapul mamail anso. O katin kat tapok chailen kak. Katogela sapul machay Bible study naman sa mo.
kalangan ki yang coach nan marainin ranwat an so mawin kapakap mele live hoy bil men pak mak chapa an so me nay telefon a drop mine chocho la boya do awasilu la live are an so me push ya out di proto iso jo proto nang kaw na bata ko proto nan Facebook me tuwa jay mimiliki are salongala yomo ikalangan ki ang coach po ki melen mechel wiya kapakap in the spirit kauno kam kaya kai wiya ting ngene nan ngene trail kareta niya trail chain prayer cha patrang ko live pengkomo pang koko nan ngene muyen kauno pang bless kauno pang kapayata kauno pang kai nang iyang komi okay wagi talking ngayon sa raw ma talking ngayon sa raw yesibala maraine na ramaso ikamelele me coach kachin wiya tame kachin wiya asama child na kapakap mensango tuwa ja awar yaw live aramas choko call mesebil korea ngawai upil wiya momod amancha supela na neo kayum live kareta imen encourage ki child kumailakan me asama achay call na kikilkilang miyatra marana kay mes chebil saira mail prayer request kan irmen discourage po ki miya yo tuwa ja chorus makin chunta talk non ministry in kauna bata second share prayer request kan sok may sutra udi amay katakataro to prayer request kan mabil sutra sport tanan live second wiya kapakap kinan back office second eupana o kamit at more on kauna menta donging git nan rian kapakap so ikalangan kiyang kot achay ka an kiyan so mau and payaw daw pana ipaneo kiyang child nan wiya riau mebit kapakap niya so may lesson bongi te meditate masanang god morin sa waset tuwa jay irongalain ta wow tama count Jesus buyayar mo na lawang warango amomon repeat tawang kichailan sa wat okay apan repeat o apan galaw de lasang kareta i kakela kay ang kichailan na nanakot chailan menosola i chailan menen koirta po i ansawat kauna pan tatong ki aramasakan me son sakaw aramasakan me kisinaramas aramasakan me aramas kilang tiang aramasakan me backslide okay aramasakan me look at the check in the wanted the nachikipalwara aramas man me asa me tipan iyamayan met okay kauna pan tatongki makchepan protongi makchepan lukwarlangi kauna pan tatongki yer ral momot so laut kan tatongki yer ral kan me wo watay the loud popular armas korosasa kauno coach kaun parak okay nan suwel riau kan bang watagalan nan suwel riau ko dila so makamata me kamutip choro kan bang mela so nan main aramas me so water so what aramas me kisinaramas okay meman pan sapeng pekaran coach nganang coach pan chia tapewa bogita kauno kin tatong ke mewat patrugol puengka kasalieta sabal malingan karata niom klanti yang kamu metawa ngai so trayo ngai sin so trakis isang kamuyen mekauno raprabagi okay kauno pan tatong ke drunk aramas so sakaw kan aramas metawa me o kesuarong wing coach okay aran sa warabang kalula cha lupuriang kauno rabang puriamay kita kauno sipala iski chayla ramas kauno socha lebil ki meman kauno kupur ki roko to sapal marmas kan karte I kakela kai ki chayl okay kakela kai ki chaylen menanana court ok chaylen nasame o ya yan sawan met ranje yo ele you yaselin sene kai dek timing in court and so what timing in court remi timing in court re okay banyo ki yang chayl na we are yaw we are yaw silisa kwenowa kachin masani are aramasan Israel kan koros wasa ko sayatuan an sa makaon Jesus polaro warangko ko panar we e panan nanaral patang kapakap awi the promise Holy Spirit count Jesus I know giyang ral ngayon sarawi so wasa matawato kato ko elaja tama aramas ko kilang muri we are yaw silisa kwenowa are aramasan Israel kan koros en uta asani melen po Jesus makumail pasuradiang nin lopo yeyi me coach katin kasapulda wen kaun o masaya arini aramasakana ronger met rea patro gila melel
o batuanam Peter o wan paronchego riato ko dame se ban wiya Peter ap sabang rail amanaman kumail en kolula o wilia kapala o baptize-la numaran count Jesus put pamail kan angak lapata kumailam pan ale ngayon sarawi yay kalangan ew sang rengkot pues apuleman ko chino uyawiyang kumail o no mail serikan o bilong rail kan me dosang kumail rail koros me kauno atrail kot kin katin malbe Bita panawi Israel o kangongekin Israel patak toto. Kumail toresang kumail kalokolong kan me pan lelong aramaswit pukat. Ar me toto ya poson la apatak o baptize la. O karaniang aramas silikit me toweta puino rano. Rekin patitian ale patak sang ren wamparon ko o rekin miniminiang me poson la arakan. Orang yang Israel sakpana ni Israel yang Kapakap o Sarawian pilichuki pasang pilawao mi kamatip Sarawi. Manaman kopriamoy toto ye me wan paronakang kun wiyata. Me kare yang amanaman alam kedar. Israel me poson laro ko nananti yang Israel minimin pana o bilkin sawas kipana Israel tipsaukan. Orang najkila sa Israel kan o tibsaukan o nek pasang moni nan pungarail nituan me amanaman kinanane ran koros raken tupana uyaki yeu nan trampa sarawyo o kineu pana nan numarail kan ni arail kin sakpana o pilitiki pasang pilawao ni peran o aktigituk reap kin kapakap ngakod o kanikanla re naramas koros arin ran koros kauno kengkacin kapatratong puinwet Israel kan mepanale komor parail. Okay? Kami leleme wasan wata so emesansal long kecil so cukup kareta imi paco wane ringkapan me niyai wiye mata wasan wata ikamata watong kecilan sawat tama kauno kacin wiya nan moreng kecil mempompe yan sawat melel kai taga traki jita me wiye sansara wasa ceka gurong nan ngene child ka tuang kauno kam kamasal pasang o repeat tama kacin wiya yang Iraila kama cabang poson la doja cabang ewang Jesus niya kastepon sampawat. Okay? So i kangonge yang kecil po nan testimony kante irongala weekend uya kapayon weekend sabol macay Bible study. Diri naramas aladar Christ nan Bible study wet. Okay? Bil diri naramas bil rail ka de tama kauno uya yang rail. Ceban korongo wasan wata pitramana me pangala Jesus back silu mona logo pwede ngayon saraw ya cheta poral picha ay mata kosokosoy rana silikitin aramas yang saulang la okay silikitin aramas yang saulang la ni tuwa na ceban papa kot me mokitin ngayon saraw ka wait kaping kauno kot pan kapatrado kalaute la kangaterela wan ngene nan maurin amanaman mekan miniminangi o minimin pana nampong atail pokita kauno ko takin command dagan kasawe yakin kiwoy po naramas sapol makapay aramas me anki mongyongan miniminiangi minimin pana nampong atail so iwiye kas school ki corporate prayer the kapakap magchaikin ko pana o wiya pana merasang ranward kachay ko la life are song jojo ka doja ranet mia me belinda mo isa mo pagi asa ya sampuan call la tanang group wet ap mia me belinda sangan imensawas ik mail men katarwe moni habe amo se jojo ka saya isong ko maka magcheka udial wasa tuan nganen meneu pana nganen men sawas pana kauna wiya nan watawat nana chay meur tamak chay gumwata kata nampuk sarawi so wasa tamara ka sampal ki dituan ay iriro ngarail meur kapakap pagireo pa na irail wiya kapakap o ngayon sarawi pa chiyata pa orail ang sa mga ni sarawi chiyata pa orail control wiya pa rail kan
Okay, researcher tu pana imsarawyo wants to be in your video. Okay, aman invite lo ma Amerika, isang-isang buat lo. Ya, researcher yo pana imsarawyo apro yo pana nan chon pa saral kan so tamro ya Kapakap rai ka school sang ni puksaraw ni patakan wamparan kan. Okay, kayo kastampal chayban rong steli patak. A final word pangkosanan masanang court. Okay, para mas ka patang ke pena mata-mata. Te pena ko sa ite tamang ilamaw te tami mengkaparan kis merong-rong. A kecil caibangan final caibangan moita masanang court mabangan seal the deal. Masanang court mapara ko masanang court aleta. Masosoik. Okay? So ibarakan we arakan ka skuli kin yung rel an wamparon kan. An rel machabinitaw yan Jesus ko. Aral ka school ka. Kolo-kolong rel, mamor lale. So ragan pret, wasang-wata-wata ka sa layang chay, meragan pilichiki pa sa pilawaw. Dami ako sa siya, kamatip sarawi. Okay, kamatip sarawi. Chay mawiya kilar, kamatip sarawi bagyo na niyo, sompon, te bagyo na niyo, baar. Pen Jesus masani, may wiya met, niya may cham-chaman kiniyak. May wiya dokan pilichiki pa sa pilawaw, kamatip sarawi, nim wine. Okay, kamkak wiya, rangkoros, makom wow niki peren niki po tama wasang wata ka saliyang jan dragon buya ni ral peren o rak chik okay rak chik ral motive tama ka mga tong ral ren buya kamatip sarawi abe nan moral kan po ka wow niki tama Jesus masani me ebola palwara wala po ki kichail o kichail ngen buya katraman tame uya yang kichailo so limit back tabe yana ne kamatip sarawi okay o ismagak buya makom wow niki makom pungki pakapakong Jesus kalangan kita me uya yang kamoy polobu kamuya kom katraman ki me kamatip sarawi men kakela kaya ta mga yar mas manluwat iber warn to ja imere ndak chaden de uya makchaibanale ni insane we are ID by so we are eternity act and mom okay mo echokona pabang nyata is cause abang nyata so mau niya chay panale ka matip saraw niya chay sutuwan ki we are yang chay so mau niya chay buya po ek program yo de mensan sal ki yo de okot me ligina chay waun ki yo tranga abang we are yang chay so mau okay so imarakan we are fellowship to the worship to the kaudak sanan mong yung may ele kapakap ele kaula pen sang pulita sana mong yung ora fellowship re eupana ora pilkin nek araila nanakan medwe jo ikos ko saya amen serapin pil kolya to amen sawas amen kito send support tame so wiya okay so isang ganganen court pang kamakitong child men limbakong go to men limbak pa na nampong child magkara day ipatuaner may sangome amo pingaw no masani wana kalangan ng child mo itong aramas tibano aramas mesudro tiban ro yeb mamawr ababan lelan so yung mabanek pasang okay aban lelan so yung mabanek pasang ariya so tuket imen katokela try ka school mepit corporate oponia chaiban irongala atay mo rin so lang melel me chay memorin solan anti wachap mega itiang tor motel mega morkier mor makauno wato or chay bangin ronala nampuk sarawat amarawiya or imarawiya ma right button kapakap inanan ko sambal patong nanaral mongyon on kichal mo chay ka prutacha manokela iban may rainda man Jesus sentence tabangay mawar on rail kapakap tuwacha Iarai ngak and naur. Okay, reosta taro you yagarate kakela kay kichel kapakapen and kelail okay degatra anso time. Okay, and anso chorus with the tal cause a young god. We lopol up cause a young god. Tinderai cause a young god. Kapakapon anso chorus and communion and ye wong kauno. Okay? Kumailangan mapcha to o so chay time and kapakap live on kumailing kapan nanrano imen kumailan table discourage po because sa yayar kapan miya art group in nan back office it metu the tronta dog nan ministry in ponline na second go pa na kapakap request chorus mesekilang bi magmay ka chung kataro to kele private te kataro to pon messenger depil nan group sa kung go pa na kilang oprong kapakap ki so
Komter since what ma iso je ko sa yai ko mo pona che live lakap che ban pileo lel ni ko no lo ke sak le sak riau I encourage tango kan ma trail request okay time in challenge kalau tela chai person time in challenge wor lang kau no okay o time in challenge kasik ma bang wiam manaman okay okay pag iko sa yai may kapakap mewat kun wiawi to ja pasabang okay pag wiya kapakap sotra ay sa jo kita lai person on kau no okay ime chai ban kasik aban lao chang mo aban lao chang a chai wiya kapakap so joklan lipopo kau Jesus masani tamok may kilang wiya may bang wiya o may bang wiya lao chang karta chay bang kalau dela chay poson okay sang wono may bang ko saya so juga me bit kasampalan chay lang kapaka kasampalan chay lang kapaka so number Queenie panin di scripture ka mo repost na ne child patient may ka chen karongetra kapakap tame uya kakela kay ki child encourage us nan kayon Thessalonian 5 isakeo okay again kapakap tame uya kakela kay ki child ika kakairata akin kakairata chay poson okay kapakap akin kakairata chay poson karasaba may ko to uya kapakap ko sa yaya ang engkela be ibang yung kapakap kele amaso na bikodo akwini kodo adwecha sangan pil kabaran milala pokita unity ang sa machekin pa na coach can release coach can kataradong child sapol makapay okay so tama kapakap uya ong child nampayo tama chela nane ke patch ke pana chay kapakapakan pwede yakin kakela ka amanaman yakin kakela ka amanaman kapag naman sa mga kukulay tsaka tani pang ikadrop tsaka mayor nan nganaya papa tuwa na nanay spirit nan porin masay ka pang nan palwaraya pang pwede kita sa mayor charni pompoy ay timing kapag ligo pompong okay at tuwa nan ngana isongan mayor panas tsaka nan nganaya papa papa matamatawa chay kapakapakan tuwa dami Mia lupa, mi isang ko saya. Mia lupa ni palingan ang sa mga company yang kapakapo engage pod longo kapakapo ang kauno abang kakela kala nan nga mo yan. Okay, nan mo rin kapakapen abang kakela ka makchaiken pangsin kapakap chay patrong aramas kay magin kapakap tama kauno kiyang railer abang lusto bo child. Okay, abang lusto bo child. Do same blessing. So nabariyaw tama kapag pineupan kinuya yang child akan discipline akan nan matu weno isa ko kasi yame kupromian wiyaw samba tu aja nalang tu aja niyan sa mga child wiya kapag kara sa ba ma aramas me pulopul nan maurin sa ulang sinamochi kan kin katrapo por mesega okay, so dua aja armas me pula-pula na ray maurin sa ulang sa marabang patchong armas me mature. Okay, child armas child maurin sa ulang okay ako child sabal dua aja serpelen. Okay, sabaler sambar izak kisi ko ita. Okay, sabal sambar izak so asa me child kini upana at child ewang kauna me pula-pul nan poson ken pilale ka school sang nan reneraila kan me kiser waraila miarail experience miarail testimony okay so tame kapag eupana ken wuya again encourage o ken discipline again kawait oh i masa na mo ken kawait me pulapul rangka ka school sang iraila kan me mature iraila kan me more egiskoida nanaray posan. Okay? So, iran po ko mo. Dua siya kuprong coach, pamparala po, sa ulang pulapul mano, pwede yamin miniyang mekis masangkan, nan kapakap. Awewa pang kairta, kabarengi, tama ko siya karong challenge kapakap, ambil kairta. Okay? Number silua, eupanon kapakap, akin kitong child, habit. Habit dua siya,
ana panaramas ana panaramas tuaja may ban indaw kay chay kapakapala wikeo asama chay kapakapala wikeo nak aban milar lala chay ban mumunan lar asama chay ban udi aman man chay ban bilmen men wi kapakapcha so mamo okay karitan sama chay wi Bible study cha kodo ay so chay kapakapay lukurier awariya sak payo kapakap okay pagigan madawa aramas mapcha sa ulang laka Irail panin tara bang kapakapawayo. Bukan sa may yapche sa ulang lao, inanan na palang yung kapakapawayo. Inanan rayo mo ibig sa lahat ay panin ta, may arsang alap kapakapo. Okay? Arya, ikara ba na child corporate, anso child kila, okay, tuwa siya match in the child ban. Awari isak payo, man pilata at time, awut nan live prayer, awaryaw, or wiki wabandak, email ki yang kong kompang kon megot ibuti kom ga ker pen wiya sapol mo kapakap ni so cheme ban ruwese so tama kapakapin eu pana kan wiya yang gadala kan kido habits aking kido anapan anapat child kay bang rasa ramas man men kesela sa sgabe ari ban apalgin daw kay sambong eu ban so las mo kay apalong abanin daw kay wiki eu ban son sola so wiki eu ban nak aban ala kapure yang aban naman suot ki aban san suot ki pokita lar sociale okay so ima kapakapin aramas kay gun wiya yang kacay laging gido ana ba child nan palwar wat me kana na kapakap Ecclesiastes payo tuaw kui makalete mo okay dami ko sa saya aramas riyaman mau sangaman kailan aramas riyaman mau sangaman okay Nampa payo tame kapakapin aramas kay kasambal gigi confession and same slimao isa kuno wo kasaya challenge we ko nga manaman achay sucharakan o kapakap kila karasa pa ma ikalagale kiyay luwaten inang nutuk ay kaklangata isme iban ligi nan poson poson laut sang yai kaklandang kak kaporabor kumaban chulipane de yaseli ar ki cheu kupana luwato ki kapakap kilaw na pungpanan meriamana powerful sangay pan wiya kalagalep ki okay kwan sa mi indayang sana biyay luwata ar yasa me yang yan ang kapakap so powerful okay i katapan teka maupan aramasen Toto kapakap kepanang mekot. Pokita, kami yang nampak sarawi. Makapakapin riaman, masang kapakapin naman, mepit songkan, tip te songkan chairman usukak sang lale sutrakak. Tuwaja kelapan riaman o kelal sang aman. O number 5, kapakapin puinyo can build unity, can kiyang child men wiala yo karasa pa makitay ton momot so kay de ton wen matalanim nat kolonia saka su cheka un ton we apa sa machal chepta wiya kapakapa na nan ngana cheka ban so laga taban ki is ki chana na chay malian me chela sa is ki chelo nan ngana cheka ban meneo pilban to e chama to ja ki kan magan buya ton tatok nan pack office yo sangan maestro okay my maestro mangiap okay kich ko sam pompe okay kich ko sam melan okay kich ko sang away kay te wasa travis wasa kay okay kay te pileu cha momotso kay meman memia ka tete imi bang ko saya Jesus pantatonggi aramas memia ka tete nan diwet ka tete o kemia testimony mia ka tete makotias kotwiya yang ya me kot wo kediala isa kan aramas sama kauna pantatong kay dek chera lekan makidinan momotso aramas memia katete okay so dame eupanang kapakap kaken wiya yang aramas agen akin kita nan ngana chekak challenge meneupana ime Jesus masani git kapakap ki lel belar chale munjiji abe chelana na kapakap ki ay munjiji man may bang kapakap ki nganan na ko pang kola bewe sangre kau na pang kisah kecil nganan makong kau na pang kisah kecil nganan pokok-pokok okay jadi suka pokok-pokok aramas ni pina cai pokok-pokok
porque chel mia chai paga ramas amia sabol mangot are ansama chai ban ya udah capai kian sta mereka chen masani chailen der anige munjiji ap chailen kapakap kia manaman pangkitong nan ngana chail kan unity aga chail kan mebirgung yata tokpana palilaut na chail wiya kapakap pana palilaut na chail biligilik pana palilaut na chail tuaja wiya la panene yo ansama chail ban len nan lang okay chail ban puriya wagi okay ki chail kakusanya saya nengen kauno rak disngokan mesawasai komen nanam morin solang okay asama chay pang porlanan lang iraila kan me contributed iraila kan magisan tama kom yang ke morla may ban eu pana ni gate gate of heaven gate of glory pag may lan celebrate karada okay ki chay an lapa mayroong miyang maur kila an lapa kapakap miyang maur kila okay an lapa kalok miyang maur kila so cha mancha ramas wina man ramas ulen lang kauna tatongi ramas koros memen tatongi so me kay aluto nan nanamun maur okay malayang komi on banyang lelnan lang ang sa makong ban lelnan lang aramasakan koros me kauna tatongi puran contribute nga maur imakayang kimimok may ban wiyayo panene kareta chailanana practice ngananeo pana okay ngananeo pana ko sutra nganen soyo pana hambre kola nan lang ape so chailanana practice ya karakter ngkoten ya nature ya one nganen koten okay so email ma corporate prayer ikamelele puya ki kapakapay na nagandog the heart of God tuwa jay kapakapaka nagandog ko purang no okay maban sang nan moyong maban makalagal maban atay motive mau nagandog ko purang kot so tama kauna bang wiya bang kaprayang child songkang chorus me soja re child ningen obil ni dupso ap melel ningen okay me soja monika kwanda ningen we ki prayer life pan laut la limbakong coach pan laut la limbakong me chay kan pan laut la okay soja song kapakap man ken patang kapakaba susuwit la po kita kauno ken kapayata kauno ko porkit child ang kapakap so wasana na bisuspayo sulu ako kasi saya maintain the unity of the spirit okay challenge atay po ko koloto eupanon ngen so atay life prayer ate eupanon ngen ma pwede may bandinda jo we chay kapakap awari yesak payo man chay plata ak chay rap so jogi lang kapakap lala chay chunok kokon wasa so me ong yarana jay ko saya ya rew sang na experience nganan ko ta ya tuja kakela ka nan ngene ya murang kapakapa isa sa kumaila ong ya kapakapa tra ber kakela ka nan ngene ya pokita ka ano ko porki tama chelwiya ko porki chelen eu bana ningen okay kay di sangan lilimao kay lilimao last aramas making ko ba na kapakap kauno kung kay buya di evangelism making kay buya di challenge mission challenge madamadawa kupurong ko chan boyda metuwa kalok Bible study okay so ang kapakap kayo dangkang kay buya di kupurong ko chay tsaka kuya law cha apsa sa dami chay ko na uya so kupurong ko pampati di nana chay mo chay pan men uya laut sang dami chay uya nang karyam pitcha silutuaw kauno soja keng kachin papan nuya pa sapulma inaw tuwa na kayar ken lama okay apo keng kachin kanangamayang kumail pwegi soja kachin kupurgi amanan laktakla pwega kachin kupurgi koros en wuliaka o sopa isang nantiparel kan madawa wana sansal magarada chase chukak madamadawa me ewang coach ibang watan sene waya sansan kauno ko porkik chailang ka maurla sania chay wiliyakap tayo wiliyakap ipsapal kahit ngoyer mamamor kuprang coach an poita okay kuprang coach an poita wiliyakap emasani ki chailan wiliyakap uso pesan tipe chail kan matawa okay ki chay kan madawa me
So kau no limbak, asyik literayuk. Masa ni jalan William kau, ok jalan so besan songkan macela sa, makaitan kupura. Okay? Masa nang kuat, masa ni kejalan lecalet, kejalan rapak, kejalan baki, so song bukan makcaibil sawewe, akcal tata rapak yak peranggotan hutan caiban tiar poino gidiar, makcaiban lecalet, abang rojita, makcaiban baki, caiban ale, makcail rapak, caiban tiar. Okay, karasa pa? Mia testimoni bil seraben nan kurba, mebil ko saya tuan. Kue kitirin patangkan bil kapingataro, iman rabaki ya kuperanggotan main kuat kasaleyang ya isme ban rong. Kau no kasaleyang isme rong. Okay, so eka ku yawi makcail men rabaki ya kuperanggotan kai tega rong aramas. Okay kicail mangain rong acail anti man meso a relationship ang kau no. Okay, chairman rong acail uncle man me. We are paying sa nasa saya kuperanggotan. Kecaikan menron sangko, pokita caikan mengkaperani sana cail. Account Jesus masani yer cailen ipsapal uso besan tepacaikan. Okay, ipsapal so besan tepacaikan. Ibang iter wasa, o ibang kapakap, caibang puran cuba no, masangin lakawan. Okay, kalangan ng kamu account Jesus, kapag marami saraw kalangan kapag kiyang kamu sapul mo masanang kit so jagan ranwat. Kalangan kiyang kamu taulul. Tama sa bilwatager na sapul mamumasan sa kamelele, magkamgatan wiwiya tama kamgatan wiyayar. Eso Jacque ko at apkamgatan repito ikasi ko kamelele, maban laut sang, tango kan mawiyawiyar pweki, ilasan anson mamor, magkampangatan kasaleta sapul mamulingaling, nan maurang koros na boston kamuila. Sa kamelele Lord, miya anti-Christ na tuwan sapul mamumasan na masani. Aman mabangkos sino no abangkos ko saya mayima Christ mabambiji diara mas jojo ikapagap kiyang komo so nganan so mau kisit magomgatan muitang sengka invest time wisely nan kapakap o paten watawat posete lo diang song kataw mabangko to wokot main kawan Jesus kalangan kiyang komo sapul mo limbak i-release o Lord sapul mo kapay pon maurang korusya panenay korusya baba nono seri korusya mebil ye wong kids nan time in Bible study word Kom kacung kupro kapaya taira kan mesumaw isiko we sama san suma nan palwara rail kom kacung kamarete pe bolo mo yo Lord sangka kamal ti pompomot ni senamaw peran pe bol mantala kaprel kan me pilanane to send we song boy pila pe mens yo ako ti kapag kiyang komoy song nanan kan koros kom kacung koronge kom kacung napaliala ni at pakpagong komoy sa kaproyang komoy kapeng kasabay kalangan ng komoy kaon Jesus mawiyat kaon at sang komor amen. Amen. Amen, amen, amen. Pong mau pong kasalelia.